Sandulela sesihlabelelo somthandazo wesabatha. Isihlabelelo senkumbuzo yezulwane, senkumbuzo yokuvila inkumbuzo kaNkulunkulu.
indaba wakhipha imali nje emvumo emphelele engangicela ukuthi ngisize ngalo wathi nje na hayi ukuthi ngamkalele ukuthi unikele into engako umsiza nomuntu umyalelo wesezobonga yena uvele wakhipha nje imvunulo nje yaphelele wabhinga uthi kumina mntandeke nje awuhlukani lebheshu ngoba kwathiwa le ekhaya uma ngiza le ekhaya noma ngabe unesibili noma ngabe unesithathu uma ngiza ekhaya lemphefumulo oqondene nami angisho ukuthi umthetho engushayayo mina mpalakangeke angobhinga uma ngiza kulo muzi angazi-ke babesho ukuthini ngiphindile-ke bangcwele benkosi itade engingayazi nasekhaya ngaze ngibone imoto ebhingile noma abadlule emhlabeni ngaze ngibone ibhesha ngaze ngibone kithi ngiyamtokezela-ke nje manje nje ngibhingile ngani ikhaya lomphefumulo ngiyabonga ngiphinde futhi ngibonge ikhaya lomphefumulo ngiyafika-ke ekhaya lokusebenza-ke lokufika ngethotela babantu bengicela sicela indlela ekhaya lomphefumulo ngibayalele ukuthi jiyoka nje bathi sicela ukuhamba nawe isikhathi esiningi uma ungibona ngila ekhaya lomphefumulo ngisuke ngifike nabantu bengicelile ukuthi ngize nabo la noma ngingaba ngithi ngizonyalela bathi cha sicela ukuhamba nawe ngcece wathi ukuthi ushindanise imoto ushawe uvalca abantu engisuke ngibalethela ekhaya manje-ke ngizobonga uma ushembe ngenzela isimanga ngengathunyabelala ngaye esibhedlela e-Albert Thule bafike e-Albert Thule bangidlalisa bebengidlalisa e-Albert Thule bathi-ke uzolinda ngoba isikela ekhaya siyalindwa ngahlala-ke e-Albert Thule ngafake drip ingakhipilisi ngiyihlalele nje embhedeni egameni lonyazi ngishishikile ngilinde ukongena esikenini kwaze kwaphela amasonto amathathu ngihleli esibhedlela ngilele nje ngithushikile angisho ukuthi ngangijabulela ukuthushika lapha kwakunye kuhle ngoba ngangisema uzohlinzwa namanje angakahlinzwa nansi into la nayiyamile namanje la kumina la emlenzeni nale mloyeni udebeni iloku iqhubeka imila kade le nto iloku imila ngimangabangabange ngiqalele ifikibile ngala ikhishibile ngala ikhishibile ngathi sengafa namanje yabuya bengifika-ke lapha e-Albert Thule bangineseke ngenkalo ngeso sibhedlela ongazi ukuthi kanti uma kweso sibhedlela ukhishela ikhethele wena ufuna umoya ini abakhokhobalake abakhokhobalake longihleli kunyasi-ke longihlelisileke lapha ngalokhu bakhokhobeleke ngibize engikuthandayo nangesabathi uninazaretha kweso sibhedlela yazi imkhulumo amanazaretha awukudla okushisayo futhi uma ungakufuni ayikonimnandi kanjalo-ke nasengithiso khona kwathiwa ngihambe e-Arkekan Hospital lomfika e-Arkekan Hospital bemevula ifayili yami kubhale ukuthi ngangasebenza esibhedlela ineminyaka ngihlele ekhaya inyaka mningi kanje esibanga 2013 ngihlele ekhaya uma ngizothola umsebenzi njengoba ngihamba ikhaya lomphefumulo ushembe wabhala ukuthi kwifayili yami ngaye ngawephotha angazi ngiwephotha mina bebengibuza esibhedlela abelunga lamandiya shesi ngithi uvumile phezulu kathanga angasebenzi amen basebenzatha egomekashembe ngaphuma bathiwa ngiphume embhedeni sebengifakile etiyetha angene etiyetha bangilokha bayiletha into zakhona ukuthi ngilale ngiquleke phela bese bengigawula-ke akengisengiselele kanjalo wangena igijima udokotela wathi loyo muntu behliseni embhedeni ibhiphi yakhe phezulu uzofa beke namcima kanxosha baphathe kabuhlungu bebheka ngithi operation ukuze ngidlule phela lena kwathiwa ehle embhedeni ngalo ngisebenzela kwathiwa ehla ngehla kamkabi mfuno ehla ngaphuma ngaphindela odini ngithebengele odini bathi unesi eyi ngoba uyintalisuthi-ke ngiyazi-ke ngesabathi usuyosho ukuthi ushembe ukwenzeleni awulungame nonesi uthi uyazi ukuthi manje ngoba ngiyintalisuthi engiyobabaza angangitholanga ithuba lokubabaza ngiyongifika lekhaya ngibe kude ngalowo ngibambekile nje kukuningi nje ngingethuba uzohlamule ngiyacela ukuthi ushembe angenze ngikhohlwe ukuthi ngangingangumfundisi ngangasiza abantu
abantu emhlabeni ngoba ayisekho inyanga asekho isangoma akasekho umthandazi akasekho lutho manje ushego usefikile uzolungisa asekho umuntu okufanele manje athi uyohlala noma ahambe athi khona iyakhona uyakhokhoba ngokhokho malodi sekubhedile ngoba mina ngisebenza abantu abadoloshola kimi imina ndengenza lo msebenzi imina ndengenza abantu ngangenisa ngilungisa umsamo wenza yonke into abahluza indikile umndawo bathi ngamagoboni imina kade ngimenzela ngibusisa amanzi ngenza zonke izinto kaya kuyena ushembe futhi sakhuluma nawe uJehova ubulikazi ezini nomhlaba wathi lo msebenzi wenza entambeni kwabo sekuyithethe ngifike nemandla sekufike nemandla shembe wenza bangabili esihlalweni ya wathi ushembe lo msebenzi wenzayo wena owami ekhomba yena unyazezulu wathi lento engiyiyo uyena manje akasekho umuntu okhona emhlabeni obazophilisa abantu bazogeza abantu bazogeza ikhaya lomphefumulo wasengimbuza ushembe ukuthi manje kwasamakhosi kuba ngiphila kanjena nje isebenzela nje ukuphingena kanje umuzi ngwakhe kanje unkosikazi ngilobole kanje ingane zami ngikhulise kanje lasuthi ngihlele ekhangeleni ngihlolela abantu isophila kanjani wathi nyinyi wazini wena wazitshela bafika kuhlambuluke lo ikhaya ngithi ngilambile ukujwayela ukuthi kufanele abantu umsebenzi wathi ushame kimi unyinyi wazini wena amashaka ongakho ushame ngoba isele mpahla nje angikhuleke naye yakhe nje kanti ushame uhle ufuna ukulungisa ngoba ihamba namathonga namadlozi azazi ukuthi yona umusayo wena phethe ihona namandla futhi ukulungisa ushembe ingakho-ke ngithola umsebenzi ngiphumile esigodlweni ngathola umsebenzi ngezinyezi ngihlele kanje ngozothola umsebenzi kulo nyaka Kosi usiselisiwe amen ngiyakhetha inkosi yasezulu yazizulu bantwana bayingcwele umntwana okhulumayo owakamiya komalume kababa ekamadlala ngapha eGreat Town ebukhosini bakhona ngizingane lenkosi ayibonge inkosi bantwana bakaNkulunkulu angizuba mude kodwa ngizoletha ubufakazi obuphathekayo nobufakazi nje obuphilayo bangempela unyazi lwezulu kumina ngiyaye ngithi inyoni kayiphumuli ngoba asikho isikhathi la khona uma ekhuluma nami angitshele umfanekiso wento kodwa yathi naye ngitshela into efika ngesibonakaliso noma ezofika emadleleni nje ayikhulumele yena noma ezofika ebusuku wathi vuka mfana siyasixoxa manje leyo yangithokozisa kakhulu ngithe uma ngifika ekhaya imphefumulo yona odlule ngangibala kufika ngafika nje ngoba ngathi uma ngithi ubaba uMshumelo uba ngangingazi ngangibezwa abanye abamaxoli abalwane izitha zikaJehova zithi hayi into yomuntu zithi into kaMshumelo uMajiya hayi kulungile-ke ngiyakuzwa-ke lokho akunandaba naleyo nto ngithe uma ngifika-ke lana-ke ngawunyaka odlule ngisabathe nje sabathelilodwa kwakuSepthemba ngabona inkosi unyazi lwezulu luhleli nabantu bakithi abangasekho lulapha ngaphakathi lathi mntanami ngihlala la busuku nemini ongenile la ngaphakathi usuke sengene nayo imindeni yakubo ngakho mntanami ubusuku nemini ngithetha amaqaba wathi buka yababona bayahlabelela bayafundiswa benziwa konke usekuthiye mayisona sengiyanikela-ke ngabuya ngelesonto kulo lelo vika ngola kodluli ngasheshe ngasheshe ngayithola into ngathi unikele ngazonikela ngathi baba uMshumelo uMajiya unawo mina imali yembuzi ezimbi wathi uMshumelo bathiwa kuMshumelo engashiwongo iy'mbuzi ngale ndlela ucabanga ngayo khangisa izinto zakho bayinikelele bacelele ngebongo ngayihlukanisa futhi le mali yokunikela ngayihlukanisa ngokwey'nkolo engizaziyo ngabanuza abakamila ngabanuza abakanyathi ngabanuza abakagoge ngabanuza abakamadlala khona lekhaya imphefumulo ngasengibeka imali yokuphepha ngaphezulu ngathi shembe ombela sithina samakholo ngaphezulu
ngicela ungene uyabe ngazi abayizizwe ngezizwe yathi yaqhamuka umuntu wasemzulwini kulo lelo viki ePhalamende iqhamuka ifake isudu ebrown igibele ihamba ngehashe empunga iphethe imbuzi yathi mntanami ke abantu bakini balambile abakade badla yomele ubathengele imbuzi wayiqhuba lembuzi ngesikhumba wasiyawuphisiphisi ngesikele wathi-ke yilokho yokwenza wayitelalela kanakhe ungahlukani nekhaya umphefumulo nomajile konkosi wathi ungalinde wesaqhamuka umshwele lana wena mfana esho mina ngikwenzele into zabalula zakho nomsamo wami ngubulewe vele kunjalo omalume into engajwayelekile ngalokho mina kanonkosikazi ngabarishi kanayo yonke into yathobuleka ngangaswenzakalayo isithi inkosi yezulu umhlaba seyingakopele nobuthongo babo ngibabekela ekhaya emphefumulo indaba yakho ngoyithetha lana yibonge inkosi amen ulisonto sezulu sengiqedala ukukhuluma liyafika liyavela kumina manje ensukwini manivele ensukwini ngikhuluma nalo ngithi mina uhluke kakhulu kubanye abantu bonke abantu bamabandla uthi kusho ngani lokho ngithi mina ingoba abantu bamasoka umuntu kufanele baze bamsinte ngesandla ukuze asinde abantu bamabandla ngithi ngelinye ilanga wake wathola indodana yakho uyashu engikhuluma kanjalo mangithi uyashu ngithi Jesu wathola indodana yakho ethembekileyo indodana yakho ethembekileyo waphoqa ukuthi yona ayizosiza umuntu ibe seduze kwakhe wena nomathiko omkhulu uthi umuntu umahluko ngithi minayi phela wena emazini ukhona ezulwini ukhona namathe wena ukhona uthi mathe wenzakalani ukhona ngithi mina udalela-ke tshela amaNazarotha ukuthi ngisazophila ngizoba intathazo ngase ngiyajabula ngathi engibhazikelani nkulumo yakho yasegilisila ngokuthi uzoshintsha ibhantshi ngoba ngesikhathi uyisikho sesine ngaphatheka kabi ngoba ngangikhona manje uyangishiya futhi uzobuyisa ngami emhlabeni wayesethi watshela amanaba ukuthi umhlaba wonke ukuthi ngizophila ngizoba indathazo mina ngiyazenzula ukwetholuthile usibusiso eNewcastle emajuba phansi wenkosi uBhungane isikhathi eside ngikhona ekhaya lomphefumulo sathi sakuletha imbuzi yesibili yokuhlambulwa abathakathi sasimbijane lapha eduze kwendlu kufakwe ithende izulwini uma ngilethe le mbuzi yokwenza abathakathi nezangoma nakho wonke okubi ngisebenza ngabantu mina ngilapha abantu ngafaka izibini emfuleni ngibasholele ngingazange ngithwase maswele ekhaya kwathiwa lelo gede lahla phansi shisa ikhwama umuzi engiwakhile ngakhe ngawusenza ngabantu angisebenzi impahla eyigqokile yikho kudla nje lokho ngawakha aqeda umuzi aqeda kunele imbuzi engiyithela ekhaya lokho ngibanikelela ngathi ngethele imbuzi yesibili okwenza abathathi ngase ngibule emumva eNewcastle sengilele lase lifike edala impunga lelo ngidondozeleka ngalo ukhokho wami ubhodo uNcabacasha ufike ngihamba lenkumbuza abantu noshembe uthi mntanami la kulo muzi utshwala sifuna ukhiphe wasekhiphe ukutshwala amakhathoni ukhama selashesha izablasha mase ngivukile usethi umuntu kimi ungasaphinde ukudala utshwala kulo muzi ngempela utshwala ukudala lapha ekhaya umuzi engiwakhile mase nginele imbuzi ngiqede imbuzi mase ngilinda kwaphela iminyaka emine ngilinde ukuthi bakhulume uthi ngalanda base bekhuluma bathi ngicela silande abantu lapho ngikhulumela ngithanga ngisebenzela abantu ngilapha abantu azangithwasa ngikhulele enkolweni ngizale khona nje ngavele kwajika nje ngasebenza abantu ngingazange ngithwasa base bafike abantu sesifuna ukulandwa manje ngenza konke engenza uma bethi ngalande ekhipha imbuzi yokuqala imbuzi yesibili yesithathu yesine yesihlanu indwandono ekhipha khona enkomo uma sesifundile umcimbi ukuthi manje ngafike ngenza ngazolalela ngalalela ngathola usuku ngathola usuku uma sengithola usuku asangeni imali ngathatha phela ikhwama leyo ngiyaliwe ngafafaza amanzi akusiwe ngayishisa ikhwama abasangeni abantu ngizodlala ngizophila ngani
ngathi mangifika inkulisa umshumeli uBhungane wathi asicela ushemba kuphi imali ngathi mangifika la ngemvelo eliphelile ngizobalanda ngami lo mshumeli ungithi ukhona ungithi la siNewcastle sathi masibala sesihamba kweshintayezi hayi ephushweni umuntu eyenzelayo ukhona umshumeli ungithi angayifakaza le ndaba kweshintayezi abantu abashintayezi umasamba kweshintayezi yaphashaka sahamba kweshintayezi yaphashaka sahamba kweshintayezi yaphashaka uma sengifike ekhaya kwenza umcimbi wafakwe ekhaya ngathi mangile ebusuku basefika abafana bagiya bathi siyabonga futhi simelile ekhaya amen amen mangile indaba inzima uma sengile sekufika umuntu uthi umuntu hayi uyabona abantu abangaka ekhaya emphefumulo laba basenze ekhaya emphefumulo ngithi yababona uthi tshela abantu ukuthi nabo balanda imindeni yabo lapha ngoba imindeni yabo iyozibenzelayo ngoba ibangathi badlala ekhaya emphefumulo bakholoda benze lutho ingathi ngincane ngoba ngoswala ekhaya ngilotshela ngithini abangaka wathi batshela abantu ngoba labantu abenzi abanikela abenzi lutho lana igazi akuze abubuka labantu basheyi bayadlala bangcwele ngathi selethimbuzi esipila nethimbuzi esipile yogeza abantu ukwavela kimi wavela umama wesenzela ushembe efaka amabhayi namajazi bafaka emosheni lapha ebafaka emosheni engathi abageze bafaka uyabafaka bakhiphe emosheni uma sengena umama nawo ushile efanayo lelami ngimtshele wonke usho kufanayo nanje ukuphela kanje mase ngifika utshwaleni athi ngikwenze lokho mina ngeke ngivala utshwala mina ngithi utshwala sibudlali usho bona abantu mhlawumbe ngokula nje khona abantu abadla ngishumeli abamazaretha lamanje seda utshwala umuntu gaye imbambe ekhaya utshwala kudala ekhaya inkosi bosengizweni yekhethe inkosi ihlele uNasilezulu Nkosi sihle Nazaretha nami cha ayendlulise nami yomlezo engathi uma ngibala ukuza nami ekhaya ngathi ngalalela ngimangalela ngusembise nawanimalo esikhothi enkosini yamaHlubi kaDebe manje uma sengifika la ekhaya ngalele hayi bese ukuthi nje umuntu ombambele uma-ke ngithola amatoho bese ngithi ngizozama ukuthi ngenze umsebenzi ngenzele abakhawogogo ozaluma kakhumalo ngoba njalo uma ngilele ngibuye wona mangithola umsebenzi kufika wona bese ngibuza umsebenzi engiwutholile bese ngithi hayi ake ngingazame ngihamba isithebe ngenze isithebe sokuthi-ke nabo ngibabona ukuthi-ke bayangipha umsebenzi hayi ngingawuzama oqala wangavuma ukwenzeka wayale ngathi ngiyawuphinda wesibili wangavuma ngathi sengiyithengile impahla ngathi ngiyawenza futhi owesithathu ngavele lapho kusho imbuzi sikhona ngavele engathi ngithi ngizozowubika la ekhaya ekhundleni ebuhleni wangithi manje umsebenzi uqale ngowubika ebuhleni ngisebenza nge-security ngathi sengihamba esengithi ngashiya engisebenza khona ngahamba ehostela ngihlala khona ngisenje ngiphaya ehostela ngahlala kwavela phambi umuntu obesengikhomba nesibhamu lomuntu wangikhomba nesibhamu funa ngawenza umsebenzi ngeliviki wemaluni hayi lo muntu wafuna ukuthi into engiyiphethe hayi ngamnikeza ngamnika baye ukuthi ayeshona ehlathini angizange ngisaqhubeka ukuya phambili ehostela ngaphela emuva ngaya lapho engigade khona ebusuku ngithe uma sengihlezi nje ubanjelelele ubuthongo ngabe sengibona isalukwazi esikali esimpunga lesalukwazi sithi lesalukwazi sithi ngiyahamba ngithi imoto ngasitoka kamasho sithi ngasitoka kamasho ayi engibandeni wami uma esengiphopheme bese ngicabanga ile ekhaya lithi hayi ngeke usho ukuthi yiso lokwenza ukuthi-ke manje ngikhoze into lapho emalini ingenzeki bese ekuseni ngizama ukufonela umshumeli uMajiya bese ngimfonela ubaba ngithi baba sekudle egameko ey'ntathu la ngithi ngizama ukwenza umsebenzi wemalini kodwa awenzeki lo msebenzi manje ngisengiqoqa umuntu nesibhamu ayangabe ngisawenza futhi nalo wasethi imbuzi bisikhona ngathi imbuzi bisikhona wasethi hayi letha naleyo mbuzi la ekhuzeni ekhaya lemphefumulo
lo msebenzi ufuna uzowenza la ekhaya emphefumulo uzogezwa laba okuzofuna ukwenza umsebenzi ufuna ukuchithela igazi lemalume wakho nangempela ngabe sengizama ngiyawedlule nje ngabe sengizama ngabe sengifikele ekhaya emphefumulo ngafike ngakwenza nganikela ngempuzi ngithe mase senginele ngalo suku ngabona bonke abakhulumayo ngibona begijima khona engimaziyo manje ebangamasheshi ngabona kodwa befaka amabheshu omalume befaka amabheshu beyakushendwe begijima bekuza bephethe amahawu namashoba manje ngithi ngiyacela ngikoleleke ngoba ngathi igele elide uthe sengibabonayo ukhulumayo ngabona bonke ebengayifakile ingubo emhlophe kodwa ebayongena endlini ekunake esebeyothandaza yiloko manje leyo ngididala ukuthi kufanele ngibenzele kanjani-ke ekuthenteni lapho sengabona mase ngifaka ingubo emhlophe kuza ingubo abeyifakile bengisanikele imbuzi eyodwa inkosi kusise amen. Lokhulumayo Bangcwele uZinhle uAbasithole uzalwa kaMyeni phansi kwenkosi uMkhwanazi eMatubatuba. Ngiyabangcwele ngizodlulisa ukubonga phakathi kwengelozi yasekhaya emphefumulo. Ngifike ngeviki lokuqala lika-Agasti. Ngifike kuLesine ngasebenza kwaBolesihlanu ngafika ngazobika kumshumane Majiya ukuthi nginenkinga ukuthi ekhaya asizwani sibambene sikamama. Kodwa ngathi ngala ngoLesihlanu lapho sengingenile ucingo wafona uMfowethu omdala wathi ngidinga ekhaya sizokhuluma namhlanje. Nangempela ngaphuma lapha ngeSabatha emva kwenkonzo yasekuseni ngathi uma ngifike ekhaya ngafika nebala bangilindile kwahlala phansi kwakhulunywa kwabasekujuleni waseyasho mama ukuthi vele lokhu uhambo lwakho luthatha othuthunyiwe belungelathi isibusiso ungajikile ungadluliwe kulokhu kukhuluma osekujule kukho. Abantu abayingcwele bonyazi lwezulu kahle bekufanele ngabe ngahlambuluka ngalo leli Sabatha engangingalo la kodwa ngoba kwasekufikile ukuthi ngekhaya ngiyokwenza intambulo yaba yimpumelelo ngithi uyomkhulu ozala umama uthi uzocela ngizomcelela inthethelelo phambi kwenkosi yamaNazaretha ngoba bangenile emndenini umkhulu bephathi ikhwama wabulala isisu sonke sakithi isizwe sakithi wafika waveza lokho ngebonakaliso kaninginingi kanti esezohamba waphuma nami ngaphandle begceke wathi mzukulu sengiyahamba kulo mhlaba maningi lamacala wawabala besishiyagalolunye wathi seniyosale ngakhona benayo ugogo ozala umama okunye bethe ucela ngimdlulisele khona ukuthi ucela ngimcethelele inthethelelo esibongweni sasekhaya umama kwaJobe ngoba washiya ugogo emhlabeni wahamba wayohlala nonkosikazi omncane iminyaka engamashumi 20 uthe mayibuya wabuya esezofuna ukubulala ugogo wamzingela nangesibhamu wazomfakela usheve egobongweni ethi uyamthasisa. Mina abantwana abayingcwele uNkulunkulu ungithole ebunzimeni umnikazi wezulu ngoba ngathola umuntu wesifazane oliNazaretha wangithwasisa ngahlukumezeka emzini wakhe iminyaka emibili wangahlala khona kodwa kwathi umyazi ubaba ezofika ezazi ngonyaka odlule wafika ngibhekile wathi mntanami wenze njani ngathi baba sengikhathele ukuphila impilo yokugcina ngiphela ukuthi bayangigaba benza yonke into abayithandayo ngami kodwa bakwazi ukubiza bakithi njengoba ngithwasana abekho ngisho yedwa umuntu ofikayo. Ngidlule lapho Bangcwele kunedaba olubalulekile engicela ukudlulisa ukuthi Bangcwele ngabe kunzima mfundo 7 ngabe bayithathu ngingazi ukuthi ngiziloba komubi mina ngokwenze njalo ngenxa yokuthi uma umntwana eduka wenza izinto ulandela abangani ithathu bantwana abayingcwele bonyazi wezulu ngivumile kokuphelele wathi ngizokhuluma lolu daba usukuyiloba komubi uleli ihambe yakhula bazalwane kangangokuthi ngalesi sikhathi ngisethwaseni inkathi legcaba bephuzisa amagazi embuzi ufana nomuntu osuku activate amakhodi omubi. Manje ngizocela phambi kwengilosi yeSabatha naphambi kwengilosi yasekhaya emphefumulo ukuthi ushenza ngicela umphefumulo wami awulale ngoba manje lento uthe uNkulunkulu uma ungakhulumi ngayo izohamba iziyofikelela ngisho esiZulu
esizukulwaneni sakithi esilelothini umhlaba kangangokuthi bantwana bayingcwele bonyazi lezulu nengikwenzisa imisebenzi yobumnyama ulele ungazi ungaboni ufazi walokho wathi mayifika kimi umkhulu ebusuku wathi mina mzukulu mhlangane umsambi ngisebenzisa umbungu ngavala umsambi ngombungu wemvu nangempela ngathi mangisibuza lelo phupho sengibuza mama wafaza wathi uyakwazi wase yasho ukuthi uyabona mntanami njengoba wena ugcina ushawa abantu besilisa uma ukuthi uzwana naye okhokho bakho esibongeni sakini bashayana babulalana ngesagile egcekeni ngathi mangithi ngiyabuza gogo lokho wathi uthathapho yini ukuthi ungakhuluma izinto ey'nkulu kangaka okhokho bami bafunani kuwe uyingane manje ngizobonga phambi kwengelosi yasekhala emphefumulo ukuthi ngiyaqala ngiyobona umahluko ngoba ngithe uma ngisuka la ekhala emphefumulo ngabuya ngasehleni ngazoguca phambi kokuphelele ngey'ndebeni zakazi uwesitani nakhona ngavuka ngasebenza ngayo emahhotela ngawuthola umsebenzi ngiyabonga nje kakhulu phambi kwengelosi ngingasengathi ushembe ngamkhumbula umkhulu nogogo nesizulwane sakithi azokhumbulwa ngomzalayo owahambe emhlabeni kuthiwa ukulalinja ucuye iziqu zangasese ngicela uNkulunkulu ukuthi ngaleli dimo lengayilo kakhulu ngingazi ebukhali bami umphefumulo wamawulande ukuyelaphi lasezulwini ngoba manje lento mangisemsebenzini kuvele lifike izwi lithi usuyakholwa wena usulandela umyazi thini uzoshiya ngaphi manje amabhilidi esisebenza ngoba ngcwele made kakhulu kuvele kuthi angiyipholisa ngale bese ngithandaza ngaso sonke isikhathi ngilitshele ngithi mina ngonyazi yokuthi angenza lutho njengoba sengibebe ngothango lasezulwini nje sengiyimisele ukuthi umphefumulo wami ngihambe ngishumela amaphupho abanye umhlaba ngisho ukuthi kophelele akukho futhi okunye ngaphandle konyazi lwezulu ngiyabonga amen. Lokuqile uMobile ngowaseGreytown kwinkosi uNgubane bangcwele basezulwini ngiqale ngoDisemba ngonyaka odlule ukuzwa ngendaba yasekhaya emphefumulo ngangizwa ethempelini eNhlanhleni eXolweni ngabe sengithanda ngoba ngiyathanda ukulunga ngiyathanda ukuthi abantu bakithi bebe sekukhanyeni ushemba bakhumbule ngakhuluma nabafowethu kanye nomalume ngibacela ukuthi ngicela bemenisekhaya emphefumulo ukuthi yogezwa abantu abadala bonye uNkulunkulu abantu abangizwayo abazoza kepha ngaze ngahamba ngaya komalume ngabacela ukuthi ngicela sihambeni ngokhuluma nabo abantu abavumayo kepha namanje omalume abezi okwesibili ngifika la ekhaya emphefumulo ngoJulayi ngebusuku ngilele ngiphupha ngazuthi ngithola ikholi ngiyayibamba ngiyibamba kukhuluma inkosana yathi yasemsinga angizakhumbula ukuthi yathuka misho inkosana yathi uyafuneka ekhaya emphefumulo ngayibuza khona efonini ukuthi njengoba kuwuJulayi umhlangano usebuhleni ngabe kuvuliwe nekhaya emphefumulo yangaphendula wangazuthi ifoni yangihiqiza ngaphaphama ngiphaphama khona futhi ephupheni mengiphaphama ephupheni ngiyakwazi ukuthi ngibone inkosana ekhulekelayo abantu ngasondela kuyona ngacela ukuyibuza ukuthi sacela ukubuza ukuthi njengoba kuwuJulayi kuvuliwe nekhaya emphefumulo kuyayiwani njengoba ngibizwa yathi inkosana qala woza sikhuleke wangibamba ngezandla sabambana izandla sakhuleka mesikhuleka wasethi amen washesha nje ukukhuleka wasethi ngiyalizwa izwi ngabuza ngathi mina lithini wathi ukukholwa kwakho kuncane ngase ngathi pho ngikumisa kanjani angazi shembe nezulezulu ngizocela Nkosi ungiphe ukukholwa nguwe ukuthi uNkulunkulu ngekhathi zonke ungiphe ithemba ngoba anginalo ithemba sakhala Nkosi kusinizwe amen ngeke Nkosi kuyasephambili Mama kwathi sibonga ngisuke endaweni zaseKandla ngizalwa kwaMabaso sikaboma ngize lana ngizosebenza
ngafika ngizosebenza la eMhosheni njengoba ngisebenza eMhosheni kwavuka isalukazi ugogo wathi ugogo kanye umntanami uMagazi imina uMagazi uyabona uyasebenza ekhaya lomphefumulo kanzima zama usebenze qhubeka sengiphathi nendawo ungayeki ukusebenza ekhaya lomphefumulo ngathi mina yebo gogo ngiyakuzwa ngaze ngajabula nesindaba zanazo ngoba mina ngiye ekhaya lomphefumulo ngithi ngisamela wena ngendlela wahamba ngayo emhlabeni angiqondanga wathi ungayeki ukusebenza ekhaya lomphefumulo kana mntanami kusesenjalo wavuka ugogo ukhokho wathi imina ukhokho uMathuli ngicela mzukulu awungazi mina ngizala umkhulu la ekhaya ngicela uqhubeke usebenze ekhaya lomphefumulo ngicela sathi ngizalalele ngilalela inkonzo kaSizwe ngisakhuluma nabo wathi ngizangizwa gogo sathi angiyalela wathi nene uzongizwa kanjani uvule iredo ngiyacela-ke ukuthi ukhokho nogogo bebuye futhi bazokhuluma badikila lapho bahamba bangaphinde babuye ngiyabonga ngikhetha inkosi uNyazi lwezulu lo guqile ohlanganisile ey'ndabeni zamaphumulo emvoti inkosi engiphethe uNgcobo esigodini sakayusu emlwandle uManyazaletha ngizobonga ingelosi yasekhaya lomphefumulo kuthe ngo-2016 ngahlushwa ngoleka ukufa kokuvaleka nomchamo ngangazi ukuthi lokufa kungene kanjani Manyazaletha lokufa kwangishuka iminyaka mhlawumbe ewu-8 oba 8 noma ngaphosisi mangono ka-9 ngizomela ukuthi njalo kufanele ngihambe ngesibhedlela ngiyokhulunyiswa ngamapayipi bese ngifile amapayipi base bengilanda kuthe ngisesekhaya kusangiphethe lokho kufa ngase ngihamba ngeGoli base bengilanda eGoli sebethi mzukulu ufika okhokho ebusungulele bathi mzukulu lokufa okuhluphayo kuvalele nomchamo ujojwa ngamapayipi uhambe ibhedlela zonke eseGoli ongazazi sicela ukuthi uhambe ekhaya lomphefumulo uma ufuna ukusinda kulokufa kuvalele nomchamo njalo ujojwa ngamapayipi abengapheli inyanga noma 3 bathi uhambe ekhaya lomphefumulo uzofike usinde khona ufike usinikelele lokuthi akuzokuyeka ngibuye eGoli Manyazaletha ngivele ngithathe zonke izinto zami ngibuye ngize kaMasha mangifika la kaMasha lokufa kube ngathi kuyehla bese kufike ukhokhokazi wami ebusungulelwe inkosazana kodwa semdala bese ethi mzukulu unikela kumina lokufa kuphethe lo mchamo kuzophela ngempela Manyazaletha selokhu ngangena la ekhaya lomphefumulo akukho naseqala kabe ukuthi uma kungiphethe bese ngize ngiye esibhedlela manje ngisayi esibhedlela sekuvele kukhulu uma ngabe ngingenela ekhaya ukuthi ngisuke endlini ngizofika la ekhaya ngiphuza idoko lakhona bese kuyaqhuma namhlanje Manyazaletha ngibe naleyo nkinga enzima ekuseni ngacishe ngaphuma umphefumulo umchamo ungasafuni ukuphuma ngacela ubaba uDaba ukuthi ngicela ngilekelele ngemoto yakhe bangihambise esibhedlela ngilele ngabhekana namanesi esibhedlela siqophisa nokuthi amapayipi abanawo bathi ukuthi ingozi iphakathi base bethi bona amapayipi abanawo ngithe nje ngabhekana namanesi inkosana imilana lebengihambisele ngemoto kababa uDaba wavele waqhuma umchamo ngagijima ngaye etoilet ebusuku Manyazaletha into engiphathe kabi ngibone uNyazi lwezulu engathi zayikhale imphefumulo uyakhuluma kodwa awumsazi ukuthi bekuthini uze kwasangixoxa nalo Manyazaletha ngelinye ilanga ngaba nesibonakaliso sakho lokhu kufa engathi ngila ekhaya imphefumulo ngiguqe phambi kaMshumela uMajiya ngithi baMajiya ngiyapha amapayipi ngihlushwa umchamo uyavaleka angazi uvalwa yini ebese baMajiya ngicela bese ngicela ukubona ukuthi yini le ekuphethe uma baMajiya bese ngathi ufuna ukuphenya ihiyi ufuna ukubona la kuphuma khona umchamo ukuthi yini inkinga engiphethe bese kuthi khona lapho Manyazaletha ngila ekhaya lomphefumulo ngokwesibonakalisa bese kuqhamuka uNyazi bese ngimkhuza baMajiya bese lifaka isandla bese liyapheleza ukuthi uma sezofika kumina la okunenkinga khona yomchamo bese kuqhamuka ukhokhokazi wami Manyazaletha wesifazane bese ufike ethi ngicela ukubuka ngemuva ukuthi yini lento ekwenza ukuthi uhlushwe uvalele umchamo bese ngathi Manyazaletha kunomuntu okhanyisayo bese evula umuntu bese kukhanya kukhanyisa uNyazi bese singibuyele sakithi esikhokho esingathathwa kwamabani bese sithi lesalukazi yanami kanti kula kanje
manje ngizobona leyo ngelosi ukuthi noma kuthiwa kodwa kuyangivuka amanazareth kodwa selongaqala ungena ekhaya emphefumulo manje ngingena ekhaya emphefumulo ngaphuza idonge lakhona liyakhulu uma ukuthi ngike ngafika esibhedlela abangithinti ngezandla zabo kuvele kufike kukhulume amanazareth ngizobona ngingena esekhaya emphefumulo ukuthi iyangelapha inkosi ibusiseni ngizwile. Amen bangcwele. Ngiyayikhetha inkosi yasekheni unyazi lwezulu. Igama ngiwunomvelo wakwaDlamini entabeni zaseBhulwa ngaphansi kwenkosi yakwaDlamini. Ilapho ngizalwa khona kwaDlamini uma wami umakubone. Ngiyaqala ukunyathela kulezi ndawo angiphilanga lokhu okukhulu ngiziswa uyena umama useze wacela insuku emsebenzini ngoba sidlaye ngiyanxusa uNkulunkulu oye abonakale eziveza empilweni yami ngoba noma ngikuphi ubunzima ngiyawe shembe usezivezile kubaba unyanga Yesu kaningi lelakhaya elinenkinga elingenayo injabulo nangalesikhathi ngingcusela khona kwabaphambili nakuyena ubaba obusayo manje unyazi wezulu ukuthi baze bangiqinise ngasemthandazweni baqinise naye umama wami ebese isimo sishintshe ngami khona ngiyintombazane ekhaya ngoba bakube siqala ukuthi sibe sibi sishintshe kube kuzane mina noma ngingazi ngabonanga kodwa ngixoxeliwe abadala basekhaya ngathi uNkulunkulu akazwela uma azwela umndeni wakhe wakakhubone ebese ngimnxusa ukuthi asizele bona abakembusweni abaphambili baze beze nangokukhaya kulela khala kaDlamini kaya elingenayo injabulo. Ngiyabonga. Ngiyikhethe inkosi yasekhaya lo okhulumayo lo okhulumayo umama uNgcobo sakhela isigodi saseMaqadeni ngokwakha-ke sesisemanzi eNtoti endaweni kaMfelekisi sizilekela amanazareth amahle ngithi bekume mangaphosisi siwumuzwa kaNgcobo sizonikela ngezilwane eziyimbuzi ngempahla eyimbuzi eziwu-5 sahamba-ke saphindela ekhaya sesiqeda ukunikela njengoba bekade kuzoba umdedele bangcwele ngikuthe ngesabatha ngagula kakhulu ngangakwazi ukuyesabatheni ngaphathwa isibhuku kakhulu futhi hayi ngahlala ngangayesabatheni ngomsombuluko kuzongena umdedele uma kubuya kongenisa umdedele bese ngibona sisebhasini uManazareth asiwumuzi wakaNgcobo sonke sahamba-ke ngathi sesiphindele ekhaya masiphindele ekhaya bese khuluma izwi phakathi ebhasini lithi nina ehlane-ke la niyogibela kwenye imoto yomntwana waphakathi womuzi omdala okuthiwa uMbili so ngiyaxolisa ukumemeza kanjalo kodwa kunjalo sithe masesehla la kwase ukuthi-ke sekufanele sikhondiswe imoto esiyongena kuyona ngize ngifike-ke mina ngithi no akuyona imoto yakhe le imoto kamkhulu hhayi bese kuhlekwa lokho sesihamba ngathi semotweni sifike emotweni singagibeli futhi bese beda lapha udrayiva nomsisi wakhe sikhondiswe umuzi kamama nje kodwa umuhle bese bakhona umhlabeleli oyimbuko enguyimona wasesontweni kodwa umhlabeleli nje omuhle wamakhehla wahlatshelela
umkhiqizo ongakikizwa yithina kodwa okikizwa abantu abesifazane engababonanga. Sihamba ngathi siyahamba phambili abesilisa abangemuva kodwa siyongena kulo muzi ono-round. So sithe mase sideduze ekungeneni bese kuqhasha omunye ubaba wabamdala nje abese ekhomba ngesandla kusho ukuthi ekhomba ukuthi laba besilisa baze ngaphambili kube yibona abazohamba phambili. Wawusho umhlabeleli lo yihubo engawazanga ukuthi umhlabeleli onjani. So ngaleso sikhathi-ke lo round wawumuhle ngase ngiphaphama siyakongena singakongeni. Inkosi ibusise nikuzwile. Amen. Inkosi yasekuhleni. Amen. Ngibonga leli thuba elinjengaleli. Ngiyaqala mina namhlanje. Ngiqala ngalokho ukuza endaweni yemphefumulo. Kodwa manje ngibone kubalulekile ukuthi ngibonge ngibonge nje ithuba. Ngakho leli thuba ngikhuluma kushana wethu ozala udala Nkosi. Lokhulumayo indlovukazi yaseRichmond. Ingumangeni iLewamkhize. Mayisukuma-ke indlovukazi iphama nokubonga kakhulu azumshana. Uthele nasekuseni ubaba babujane ethi kusho ukuthi nomalume kubalulekile mase senzeka nawe malume. Ngibonga indodakazi yami ezalwana unkosazane wenkosi egqugquzelile ngoba nokho-ke besilandela siza ngemuva kodwa-ke umntela nakile kakhulu agqugquzele indodakazi igama ubangeni. Megqugquzela ubangeni phakathi kwekhaya womkhulu wagqugquzela maqede yiwo omkhulu ithimba lomndeni womkhulu lasukwema leza ekhaya lemphefumulo. Maliza ekhaya lemphefumulo lasho ukuthi kuningele likuzuzile. Ngakho-ke ngiyabonga ukuthi nami njenganamhlanje ngitholele leli thuba ngize indodakazi ibalulekile-ke empilweni yami ibalulekile ngoba ikhombisile ukuthi okushiwo lami ekhaya lemphefumulo kuyibona-bona ngoba yona esukumile esikumele thina abantwana basendlunkulu. Right, ngesikhathi sisukumele thina basendlunkulu ngiphakamisa okukhulu ngoba ngibone kwenzeka omkhulu mehluko. Eminye inkosana yabasendlunkulu ingasebenzi kodwa itheyindela last week yakusibiza kuthiwa nkosana yasendlunkulu ezothatha ngumsebenzi. Ngalowo mazwi ngibona ngithi hayi ngiyafisa-ke nami ngiyindlovukazi ngikosele ngilandele umshana ngilandele futhi oshiwoyo ngilalelisise kungene ngifisa nje ubaba unyazi lezulu lingingenise ngoba uma ngingene mina njengendlovukazi ngiyathemba ukuthi umndeni wonke nesizwe sasembo siyosebenza ngendlela ebalulekile nokuzikhandla ngaphansi kwekhaya lemphefumulo. Ngibonga kakhulu-ke ngiyabonga lesizwe sithole sesifike sangibingelela isizwe ebesikhona la sathi hawu kanti mama indaba ezinhle nangikhona sakuthokozela lokho. Ngifisa-ke isizwe sasembo engathi ubaba uNyazi angasebenza aze ayozuza ngisho inkosi uqobo. Ngiyafisa inkosi ngelilanga ngiyibone ifake umjiva wababa wayo ngoba ubaba undaba ezinhle usekhothama usebhabhadisiwe. Ngiyafisa-ke nenkosi ekhona manje ehlele emhlabeni oyindodana yami naye ngimbone sejika nemjiva ngiphansi kwababa uNyazi ngithokoze. Ngicela ukubonga ngizibongele bakithi nami ngithandaziseke nami kube khona ugqozi ukuthi nami ngize ekhaya lemphefumulo kusuke kumina ngize nabantwana bameze kuze wonke umuntu nje sele sesiwuNyazi sonke ekhaya. Siyashela mkhalazi amakhaya makamaphumulo ngilapha ngizothola isibonakalo sengasibona ngilele. Ngathi ngilele ngabona ngathi ngisethempelini lami emfundisweni ithempele. Ngibona amakhehla amadala engathi ayahamba ayangibiza athi Sibahle yozalana ngize. Athi Sibahle thina sesizondile la ethempelini lakho kodwa sesiyahamba siyekhaya lemphefumulo. Kuye kuthiwa kunganisho
sengisifika khona ngiphaphame basasho njalo kwathi ngelinye ilanga futhi ngilele ngaphinde ngabona ngathi ngilawe ekhaya emphefumulo engathi khona inkosi uyazi engathi ngihamba nomunye ubaba nje omnyama bethi uma ufika lapha ebuhleni umbone nje umnyama nje umkhulu womzimba siyahamba bathi siyabona baba ngithi uma ngibona ekhaya emphefumulo ngibona ngathi ngale mfula kukhona amaliba abantu abangagqokile baphethe imilahlankosi engathi umuntu uthatha umuntu angakube ngale mfula amngenise ekhaya emphefumulo ngithi ngisabula kanjalo ethi le baba lo ngihamba naye semotweni lapha ethi yona nkosazana musubuka imfihlo sezulwini asingene senze lento esithi uwe baba ngiphaphame esasho njalo inkosi bose senikuzwile phambili wakwamaphumulo enkosini yawashoze emangangeni amen bantwana basezulwini ngike ngathunywa enyangeni ezimbalwa ejulile ngize lapha ekhaya emphefumulo ngilethe umlayezo mayelana nengelosi yasesithole ingelosi yamakhosazana amen uma sengikhona lapha ekhaya ubaba umshumayeli wasengihlanganisa namakhosazana ayefikile ephuma ebuhleni uma ngabe ngiwathulela amakhosazane ngakho konke ngangithunyiwe asecela ukuthi ngidlulisele edumbe lapho bakhona khona inkosi bakhona khona nabaphathi bamakhosazana ngabe-ke sengibhekisa khona edumbe nangempela ngabafica abaphathi abadala bamakhosazane ngase ngidlulisa udaba base bebonga sebethi bazobe sebehlangana ngoJulayi sebebona ukuthi bazolungisa kanjani kuthe-ke bangcwele uma ngabe sengidlulile lapho ngake ngabona emnqwenweni ngabona ingonyama ilembe leqamanye amalembe lapha ethempeleni ekophomeni kuthe maqala isikhathi lesi esibizwe nge-COVID kwahamba umhlambululi uNorosi sathi mangabe siyomenzela ibani ngaloyo suku esasimenzele ngalo ibani ngabona la senetha kakhulu seduma izulu base kuthekeleleni kwami ngabona isilo esihlezi uMsuzulu siphuthuma sishesha sifike kwamhlambululi mangabe siya kwamhlambululi safika sathi hawu lo baba ezomlanda akavunule akavunuliswe lo baba wabeke sekuthiwa kimi njengoba umhlambululi ehambile uyogeza ilembe leqamanye amalembe ngoba kwathi kwadlula leso sithombana kwasekuvele ngathi ilembe likhuphula utaba base qabuka umuntu eselinganisa uligwaza ngomkhonto lapha ngemuva wamangabe elinganisa lokho ayebenza eqhamuka ngemuva wasephakamisa izandla sejabula ukuthi usekwenzile lokho kuthe mangabe sekulethile umlezo amakhosazane sabuya-ke isibonakaliso ngase uthatha ngiswa endaweni bakulelawonde lapho bakhona khona ushaka phakathi ehleli nebutho ehleli phambili kuyibutho ngemuva behleli phansi saqoshama bebheke phansi base kuthiwa njengoba kade ngilethele umlezo amakhosazane ukuthi lengelosi yamakhosazane kumele ukuthi iphuthumise igeze bathiwa nansi inhloko kumele ukuthi kuqalwe ngayo ukuthi igezwe ushaka bathiwa ushaka uchaze lokhu ukuthi ushaka banesiyo inkosi kodwa bawuyingelosi enkulu yasezulwini yingakho nasey'nhlabelelweni zonke kuthiwa ukhumbule Nkosi umsebenzi wezandla zakho wenzalo wadingane kodwa akukho lapho kuthiwa khona thina siyinzalo kaShaka kuthiwa siyinzalo wadinga uShaka kwakungesiyinkosi kwakuyingelosi enkulu yasezulwini
kube inkosi yezingelosi bonke zonke iy'ngelosi ey'khona lapha kulesi sizwe sikaZulu ziphuma emzimbeni kaShaka. Ngakho-ke kuthiwa-ke leli nxeba leli engwenyama nkathi ngilethwa phambi kwayo ngayibona yayondile kakhulu ihleli ibheke phansi. Kwase kuthiwa-ke nansi ingelosi ekumele ukuthi iphuthunywe igezwe ngaphambi kokuthi kuqale lezi zinto. Lezi zinto ngabe seyiqalile kodwa uShembe uNyazi uyibambile ngoba uma sizoqala ingagesiwe uShaka ingagesiwe nale ngelosi yamakhosazana nezinye-ke iy'ngelosi siyoba kudla kwenduku siyohlala nje ukusuka nokushaka ngoba asiyilutho ngaphandle kwale ngelosi lezi. Mase-ke sekuthiwa kuchaze lokhu ukuthi le ngelosi kubalulekile ukuthi kuphuthule kakhulu ukuthi igezwe ngoba futhi njengoba iy'nkosi ey'ngelosi zonke iy'ngelosi zinenxeba ngenxa yokuthi le ngelosi inenxeba. Zonke iy'ngelosi bonke laba abathunyiwe ngalesi sikhathi esona ukuzokuma lesi sizwe sikaZulu ngoba baphuma kule ngelosi ewuShaka bonke banenxeba. Kwase kuthiwa-ke leli nxeba leli kumele ukuthi liphuthunywe ligezwe. Ayibona inkosi balwele abantu basezulwini kubeke sekuhlanganiswa nomama afikile amakhosi naye kuye ugogo weNtembele akhuluma awushiya lo mlayezo oshiwe nakini. Kwathiwa nomama kufanele ukuthi lize naye la ekhaya leMphefumulo. Mama sesudlulisile lo mlayezo sobe sesiphela ukuba sixhunyaniswe nenkosi yawabhala izileke naye bengithi uma ubusungale kwemama uzolithola ithuba angazi-ke ngathi safika kwimbhobho. Ngiyabonga kakhulu inkosi ibusise ningizwile. Mina ngokuthembela ngizalwa eScott enkosini yakwaNdaba iScott. Baqale ngicela ukudlulisa umyalezo enganginika izwi ngangingaphophile kancwele. Kwafika izwi elakhuluma nami lathi hamba uye kumshumayeli uyokhuluma naye ukuthi akuphelezele akuse onyazini lezulu. Onyazini lezulu sicela niselele intethelelo. Lathi izwi ngokudingane nosenza nakhona ningakhohlwa ilembe elachitha kakhulu igazi. Lathi sicela ukuthi nisisize. Mase lithi izwi niyalibona leli izwi elifunda ngesabatha elithi ningali uJehova wazowabatshengisa kanje namhla sesiphele izono zabo gcinani-ke isabatha laJehova. Wathi lelo lizwi lenza olukhulu ulaka liwumlilo. Ngakho sicela ukuthi uNkulunkulu ingabe-safundwa ngoba umhlaba wonke uma sesifunde lona. Sicela uNkulunkulu ukuthi asifune ngoba sicela ukuthi konke kukhanye kumaNazaretha. Base bebuya-ke futhi bathi uma uNkulunkulu esesithethelele sicela asibeke ingqiwa. Bese kuthi uma esithethelela uNkulunkulu asigeze ngey'mbuzi bese lingakhohlwa ngelembe elachitha kakhulu igazi. Amen. Ekugcineni bangcwele wathi sicela asibeke ingqiwa. Uma esegcina wathi amaNazaretha sicela anikele ngopondo asithengele imvunulo ephelele. Kwakuse kuyaphelela-ke bangcwele.
Parama. Ngiyacela umlingana uyazibezu. Afisa umngane wami. Shembe oyimali. Angiphelakise. Nami ngiphose lezi ndaba lezikhuluma abantu abantu. Behlambulukela imindeni yabo. Izile zikho abantu abahamba phezu kwawo umhlaba bawonayo, abantu bokuqala abonayo, abantu abasuka ezulwini bezemhlabeni ngoba sebeqoshiwe. Uma befika emhlabeni basebewona umhlaba, umhlaba wazonakala. Umhlaba umsebenzi wawo ukuthi nje
umboze umboze imbewu uvela ukudla umhlaba ukuthi ugqibe ihlazo kube inqwaba ezweni kodwa le ndoda eyaxoshwa ezulwini yafika yawona umhlaba ingakho namhlanje kuthi umhlaba wonakele kodwa wonakelela engqondweni zethu ngoba asikwenzanga uNkulunkulu akusho kodwa usembe noma usemsebenzini wezandla zakho ngoba ubuyela uJehova unikeza umphefumulo wakho ukukhuthala umphefumulo wakho usebenza ngawo usebenza into elungileyo usebenza into engcono ngoNkulunkulu ethanda ngoNkulunkulu mayibonge Nkosi abakwenza ngako okhokho bethu baphambuka endleleni bangena ehlazweni bangasebenza umsebenzi okufanele badumise ngawo uNkulunkulu ngeke ubulala abantu ukudumisa uNkulunkulu amfundele 25 Ngoba namahloni ukuhamba ucela ukudla. Ngoba namahloni. Ngoba namahloni ukuhamba ucela ukudla kubantu. Kanti uNkulunkulu uphile izandla zakho ukusebenze ngazo. Uhamba ucela ngazo ukudla. Manje usehamba ucela ukudla ngazo na. Awusebenzi ngani ngazo. Bonke abantu lapha bayolashwa. Ikazaba yombizo esandleni sabo. Ayombizo esandleni sikaNkulunkulu. Ngoba bamthele ihlazo uNkulunkulu ngokuvula phakabo. Ngoba baphile izandla zabasebenze. Abasebenzi izandla zabathumele bamthele ngazo ukudla. Bamthele ihlazo uNkulunkulu. Amadoda alelizwe amakhosikazi alelizwe aphiwe izandla ukubasebenza bathatha izandla bayogqoba ngayo imithi bayohlanganisa amafutha eyilwane ukuthi babulale umakhelwane babulale indalo kaNkulunkulu bayeke ukulima ngayo emasimini uthi ushembe nazo izandla zakho lena ikunikezile abayisebenzisele ukulunga basebenzisele umuntu uthi ushembele igazi labo lokubizwa esandleni sabo alikubiza uNkulunkulu namhlanje igazi labo libizwa phezu kwethu naba namhlanje bavuka manje bazohlanjulula ekhaya emphefumulo ngoba babebulala abantu babecupha abantu babethwebula abantu babechitha ingane lelo gazi lawo manje selibela phezu kwethu alisaweli uNkulunkulu ngoba bawenzanga uNkulunkulu ayekhuluma ngabo baphambuka abantu endleleni namhlanje sithole kanzima thina sizukulwane zabo ngoba bonke manje bakudilizela kithi wayesesenzela umusabo unyazi wezulu ngoba yikho indlela enganqoba yonke leyo wasakhela uMpulu akugeze laba bantu kuqala kanti ukuba sithole impilo kanti ukuba ize libenqwaba mayibonge Nkosi esizele lapha-ke khonza izinto zasezulwini ukuthi sithele isibili ngoba yinde made lamacala labo bantu akuyona into yezolo yakuthaba leyasendulo undulo wayizolo into ngaphambi kwabasendulo idinga ukubekezela izolo ethi ihlala iminyaka emini angisho nawe uzohlala iminyaka emini indlela ayifani namacala abantu isimo sawafana kodwa ihlala iminyaka emini ithungatha icinga abazali bakho baphume ekufeni okujulile emaphumeni emane kufa ethumele ushembele abaphile egcineni bakhulula abazali bakho usethile ushembele nazi izandla zakho lena ngiphile awukwazi wena ukulima uthele ensimini uma okhokho bakho babenza ngabo ngoba bafike bayijivaze insimi yabo bafike bayinyempisa insimi yabo bafike bayikhulume ngamanzi insimi yabo ingatheli lutho ugcina usubona ngcono indlela eyisheshayo ezokuthi uye kumajiya athi umajiya awona uzokuthi isikhathi lolulima masimini hamba wena uyofuna umungu wengane kodwa kubekazi lakho uzolele isithwalo khona uzocela bangakanani namhlanje abaceli abakha izindlu ezinhle ingakho sesithi thina lapha ekhaya empembu ungajahi ufuna ukwakha umuzi omuhle ngoba nomuntu othwele uyakwazi ukwakha umuzi omuhle imizi emihle manje ihlula imizi yabantu abasebenzile ngey'ndoda zabo mihle kakhulu imizi yabantu abathwele awufunakali umuzi omuhle ufunakali umuzi ohlambulukile mayibonge Nkosi okhokho bakho bazokwazi ukungena kuwo ngoba lowo owakhe ngokuthwala abakwazi ukungena kuwo nomphefumanga abakwazi ukungena kuwo eminye yale mizi esifunele kuyo yangcoliswa yibona
balanda amalumbo baze wafaka egcekeni mase beboshiwe abasakwazi ukuwela wona bathi ngolile ubani okufanele bagezele bona wena osemhlabeni ingakho abantu abaningi balela bethi ngomsindiso ngoba yini bathi bayakushalaza akunyakazeli yini into bathina sike eswini yilona noma yenza into ukuthi hayi ngizothetha icala lakho ngizolungisa indaba wakho ukhokha ingane ezo uyazi khona abashumayela emva sebebiza ngokhokho abekho nango phakamiswa maningi khona okhokhokazi la abahamba ngeenyawo uyabona ukuthi okhokho abantu bayizolo ingane zayizolo khona okhokho njengoba ephakamisa yobaba uma ngaze kuthiwa akathunjwanga ushembo omthungele emdoleni mhlawumbe labo baletheni wamephakamisa iy'khatha zemisa amadoda lo muntu onjalo wamephakamisa iy'khatha zemisa amadoda uma esefile enzele umsebenzi lo msebenzi ungcwele kwenzela umuntu ongcwele kwenzela nje isibozi somuntu oqoshiwe nasezulwini lomndeni kodwa ngoba igama lithi ukhokho ungazi ukwenza into enhle ngoba kwenzela umuntu oqhelile nathile ingane zayizolo eyithwele imithwalo yoyise loyise emkhulumane ushembe uthi-ke la ekhaleni mkhulu nasiphi yokhuluma ngey'ngane kuphela sidlulisela kuzona iy'ngane ukuthi khokho njengoba wena uthi wawuthakaza wawusiwe ubani isikwabo awusalanga phela uthakaza veza iqiniso khokho ukhuluma iqiniso musu yokuthi isikwambe sakho awuzange uze ukudabukele isikwambe wena ulandela ukhondolo lwabantu bakile ababenza lowo mkhuba musu bafihla baveze obaba ukuthi chabo njengoba ngikhuluma ngale sikhwama ngasithatha kokhokho bami noma ngibaficile abanikazi babo ungathi ufuna ukugezwa wena abakalikhulumi iqiniso uma besathi bafuna ukugezela iy'khwama basaqamba amanga abamuzi ukuthi bagezela iy'khwama igezwa kanjani iy'khwama ey'bulele abantu labantu ababulele fanele isikhwama bagezwa nini bona babefuna iqiniso babe kwashembe ngokushembe uthixo iqiniso abathi iselanisele kumbenqanga uyazi lesu asethuli ithixo lezikhwama siyavuma ushembe akabethuli babengavumbuthi fanele bavume kuqala ukuthi siyavuma nkosi yasethula lo mthwalo asikwazi ukwethula thina njengoba kuthiwa umthwalo akazethula bazethwesa bona bafuna abantu bethuli bafunandi beyithwesa washo njalo uno lapha lapha washo lapho abelelele ungazwa wona ngombomo lomfana ngamakhubala awuqaqqa phela khona soceleni intethele nonkulunkulu wona wazoboqaqqa kwazi ukhuluma indoda kade yafa bakwazi ukuloya bakwazi ukuthakatha bakwazi ukwenza yonke abakwazi uqaqa munye kuphela umthukululo umthukululo amafindo unyazi lwezulu mayibonkosi thina sicela kubona ukuthi uma bephiwe ithuba ngoba uma bekhuluma kusuke kuthanda unkulunkulu vuka bekhuluma lenyama abayikhulumeli ngokuthanda kwabo labo bayikhulumela ngokuthanda kwabo maniye komajiya ngokwazi ukula umsuku wonke into engekho ngoba niye komajiya bavusa ngemikhuba yabo ukuthi abakhuluma lento abathi ukwenza njani ukukhuphula kuthiwa wosi uzokhuluma nokhokho wakho yini kwagesi ukhokho wangashiyo ukuthi umkhulu wakho umkhulu wakho uyalazi ivoyisi yakhe bazokhuluma umuntu ongalazi ivoyisi yakhe bambala abantu abazi ivoyisi yakhokho la wosi ukhokho wakho uzokhuluma la kuyisuwele ikhehla lakulo mthambisalo kwazi ukhuluma kusona eliyikhulelana bese liyibisa ngokhokho wakho ikhokhozo bese kuthiwa ukhokho wakho labo abanjalo bayingozi uthi ushembe asiboxwaya singayi komajiya ngoba namadimoni azenze okhokho bethu kwakhuluma insizwa yakangcobo wawukhona abafundulu lapha emthini emide amanciza siyokhuleka lapha sikhulele insizwa siyadlula emhlabeni ethi sikhuleka ngegama lenkosi unyazi uthini welosazana sinegama lenkosi kumane nephezukolotwana akhala amadimoni abaleka athi sezulu unkulu manje sibheke phezulu kwaZulu ngazi ukuthi ukuphi nendawo babala nje bazona inkulu manje zona uZulu siyanqamula kuzulu sasho ney'nsizwa saqeda kwathi inyanga uthe mase kuthulekile waphinde wakhulumile hayi satipa manje ney'nsizwa sakhomba ngobhoza lezo shaya namadimoni nika samemeza uthimo lenkosi
yakhuluma leli khetha khulume phakathi kahle nangizokufanyela umncane ngesikhathi wathi kahle kwaloku awukahle sifuna ukukhuluma ngithi ngazi khathena amadimoni la wathi cha sifuna ukukhuluma idimoni selishayile thina sabantu mina ngungqondo uNkulunkulu wamfana siyabonga nisizile ngobuyena mafana ukuthi ngani ngane zibele ngaphandle ngafuna ukuthi wathi thina ngungqondo khani sizethi iminyaka lo mbani udlala into ebuhlungu udlala umuntu othembekile ngoba kwamleka mesilwane ukuthi aye kumakoti wakhe athanda nale ngane yakhe ayifunayo wayesemleka mesilwane sifike singezele mina bese sithathi silokhu ingozi yakhe bese siyakhuluma iy'ngane zalomfana lalo uhlalehlale mesilwane sikhuluma bese siyakhuluma kele emzimbeni sithi masikhuluma kena bese sithi lesilwane siyimina uNkulunkulu wakhe sikhuluma yonke into kuhlatshwa imbuzi ekhaya engathi ishumi kwenziwa yonke into unomane zonke iy'ngane zikade uNkulunkulu wakhe kusuke kuyivoice yami lesilwane siyicindezela ngase ngivuka njengoba wena ubuze uhlube lesilwane uthi asinawo amandla ngathi sinamacala lesi silwane sisuke kunomfana nje ngathi sinamacala akekho uNkulunkulu eduze kwethu uNkulunkulu lesipha amandla ukuthi sikwazi ukuyibala nathi siboshiwe senisizile nje ngoba ngicela uNkulunkulu wayishaya izilwane impela bokuyizona ziwela unkulu manje ziphelele la zivela khona pho manje yini inkinga yakho engakwazi ukuthi imthethelele icala uthi cha lo mbani uzala indodana yami ayizange yenze lutho yami manje lo mbana kufanele into yokuqala kufanele awushadise isalukazi ezalunina ngoba akaphethwe nakomalume wakhe uphethwe konina komalume kanina ashadise sona lezo salukazi ukuze sithole isibongo sakomalume wakhe mase sishadisile nathi sokwazi ukunikeza indodana yethu amandla siqedele unina simsilise ukuze lo mbana simthole okwamanje uphethwe komalume pho wena ufunani uthi phela uma uyimbamba uhamba umbamba noma ikuphi nathi simbambile kumbana kodwa uphethwe lakonina lunga imikhuba ethunile abantu abangadlulile beboshiwe ithi inkosi ilanga lokhanya indlela ekhaya idlule ethuneni kodwa khona abantu ababhajwe ethuneni abangadluli abavundle nethuna kanje ma kuwukhokho wakho wesikhombisa obhajwe ngamacala akho ubona nozodlula ngisho ngaba umfundisi waseNazareth ngekadluli ngoba ngale kwethuna kuhamba ngegaba awukwazi ukuyisho ingakho namhlanje phambanisa umuntu athi maye nemali akuzala emsamagugu athi khokho nasi sishile kupasona wekuyisho wekumkhulu wakho uyobiza ukhokho akhona ukuhlonipha lokho ushembe ukuthi abantu abahamba ngegaba wena osemhlabeni lomnyaka ma ugugu umemeza endlini yangasehla ethempelini lakini ubiza uyisho uthi akaguqele koyisho mkhulu oyisho mkhulu baguqele kokhokho bakho okhokho baguqele koyise bakho kuze kufike kwabasendulo manje thina siyajomba athi umuntu hayi ubiza ukhokho wakho ungathi umncane ungako nithomba obiza ingane obiza umuntu omdala ingane qala kisho uma ngabe kuyisho wakho uboshele ukuthi wayephakamisa ikhaka zebiza amadoda akekho emndenini uzodlulisana nalo nkulunkulu uyabona ukuthi siyamdinga ushembe sonke mayibonge inkosi amen ngoba thina ngomshophe noma imbathile ngomshophe ngoba ushembe uzothetha icala kayisho athethe kamkhulu athethe kakhokho kodwa ushembe usenzele kwamalula uthi uzami bantabami simamene bonke usukele empandeni yesibongo isigubhu sesibongo sizobathula umthwalo sibateze uze kugezeke lonke loluchungechunge nalowo waqala isikhwama sokukhohlakala ekhaya agezeke abese ehambe ukutha zonke iy'ngane zakhe lezi achamisele kuzo lokufa kwasihokweni ahambe uchamisele iy'ngane zakhe esenazi ingane ahambe eyivusa siyamenywa ekhaya nasambeni ngozane sambeni nanivusane nalena ababulala nalabo abavusa ababulala uqala yena abulale lapha emuva abulale indodana ibulale indodana kuba uchungechunge lo uchungechunge lehle njalo lizozofika kokhokho labo ebafungayo iyafika ezulu lomndeni akamnamnanga phela yakhokho ukudla ethuleni akadluli phela umntondoni ethuleni indodana inkosi yanga lokala ithule lekubamba awudluli
lo yakhomba weshumi nesikhombisa lekhuluma owesikhombisa lekhuluma iseni mayivundile lapha usho ukuthi le nkomo ithi sahamba lezo yithelo ziwela amazimuko ziwela igaba zomndeni wakini izuka lezo zivele lokho bathi ngqi athathe abele ingane zakhe lezilwana kade enza ngazo ayidalile angithi amadoda aqala ayakha izilwane athi anabafana lawo bafana phela bacine feni futhi banamandla kakhulu ngoba akasekho umuntu ozobalawula futhi akasekho umuntu obondayo sebeyaqotha nje bacela phansi ngamantombazane lapha ekhaya abasakhathela phela umuntu oyigcinile izifungo la lo baba oyisifungo wahamba olanda lesiswana zosolekhala ubehlaba njalo lapha ekhaya ukuthi uhlale nesikhaleni ngekho lutho uhlale nesikhaleni uba esikhaleni ngoba inkomo nembuzi ayimisela ukuthi izothetha amacala imbuzi ayizomisela ukuthi umlotha ukhumsana umlotha thethelekala phela amaguni namazolo imbuzi ayenzela ukuthi ibe yinsini lokeza abantu abahamba bephumile ibe yinsini lokeza ngona inyanga nabathakazi abakhulu nabakini nabalozi nayo yonke le nto amanga nokuqina nenkohliso eyokugeza yisoka sezulwini imbuzi iphendulwa futhi ibe impepho ukuthi ukwazi ukuxhumana noyihlo omkhulu ngaphesha kwethuba inkomo igcina isiko ingakho kuyo sifayeni makhuluma nkomo ayingeni emsamo inkomo inkolo leyo kulelizwe likaphuma namagele emisho umveli nangu unyazi wezulu endulo bakhishwe ezulwini ukuthi abazokwenza lowo msebenzi unkomo nombuzi wakhishwe ezulwini ingakho kuthiwa ungazani ubeke umkhonto phezu kwayo ungayixoxelanga uthetha leli icala khona amadoda kusho omunye umama la ukuthi khona amadoda akuthiwa aboshele ukuthi ayehlaba iy'nkomo endulo akuzana kugcina inkomo lesikhaleni iy'nkomo ziyafika ngale kwethuna kuthiwa lelenzani hhayi akwaziyo ukuthi zenzathwasanaleni iy'nkomo zehlezeni inkomo sezimpomo zimisela ukwenza imisebenzi nemicimbi namasiko ngoba ayinkolo eyakhishwa umveli nqanga ukuthi ayigcine mayibonge inkosi kunesizwe samaSolomane esibekwe eduze wethu njalo siwumfanekiso abamane bahlambe khona lento ababanzi abayenza ngathi kuba mdala into enjalo bahlambe iy'mbuzi ngalesisali kusuke kuxoxwa indaba usuke kukhona umkhosi othize wenziwayo umkhosi othize umuntu atawusikaza nebese uhashulile athathe inkomo inkabi ayihlaba ahlale unganaka abadala lejini zasibopha njani umuntu uhlaba iy'nkomo kodwa khona okhokho la ababethi abantu abafuna ugeza nabafuna ukuhlawulela kumveli nqanga nabo sebevele ekhale emphefumulo sebebala iy'nkomo kodwa amadodana ayakade hlaba emenzela enzela umuntu vele isiboshwa uyabona ukuthi thina emhlabeni asiyekele ukudlala asivukule sibone ukukhaleleni amacala amaningi noma ungaziba kodwa ethuneni zizofika benqabelele nawe uqabelele khona ethuneni ungadluli mase linqabelele ethuneni liyagcwala ithuna uphumele ngaphandle uyabona abantu baphumela ngaphandle obala kunathayo akusele umuntu isipoku lesi ukhona ingane ekhaya uqalele umuntu wesipoku iqinisa isipoku sekuyini umuntu akahlanga ethuneni isamboko masilokile ngaphambili uza konke uthulime la ugcwale ubuye uzoshaya ivalo zesamboko sikhumele ngaphandle kuchitheke kunuke ilizwe lonke nabona-ke babona ilizwe linde lingcolile awunqeni ukuthi uyaphuma ujele ngalo futhi indoda engalidlemuli ngayo obala kungabi indaba zalutho futhi aboshwa khona ubona umuntu wesifazane ehlizwa phambi kwabantu ungabi indaba zalutho yini kuchithimile ithuba kumele ngaphandle nemikhuba yakho babonakalile emhlabeni asalele unyazi lwezulu noma lithi unyazi lwezulu uzama abantu abamusibageze wayengave kumushembe mayakhe ekhaleni ngoba wayefuna yena ukuzoqoqa ngesandla zakhe ngalapha enamandla ababeke emhlana kubanza balale emathuneni azobahlambulula badinga ingane eqodo lenesibindi nebeza mayibonge inkosi akudingeki ukuthi usuke nembuzi usebenza yonke imizi kaShembe la kusetshenzwa khona uma usebenza ukuthi inkosi noma ngisebenza ngiyakunyusa mveli angazi ukuthi iphuma mina egqokongo lenjalo lesibongo ngiyacela nkosi ukuthi amacala lawo ngezinkulumo nkosi uma ayekhona nakithi
njengoba ngixosha amaphepha emzini wakho engcwele ehleni, njengoba ngisebenza la eJudini, njengoba ngiza ukuthi Nkosi ngicela babutho bafake ekhale ephefumula wena wathi umfula wakho ogeza abantu mayibona Nkosi yebo ndakulo ubani undawo mina ngwasenyanyatho mina ngomhlaba lingane ngiyeThekwini mina kwamasho nokwenza ngiyokhuluma ngendaba yedlozi ushabu inkinga washiya izwe labo bantu entabazo obesaba yena endaweni eyifebe nolondile ababula nabo babunkunzi la yena nebaba ngoba isikole sasezulwini nje wakhe izinto zonke zaphelele la endaweni engcolile wavusa umthetho ngoba yini wayelandela abantu baphelele manje endaweni zamakhosi akusekho umuntu endaweni zamakhosi abantu abasele lokwayilasha nawe futhi abasele ngoba kungekho indlu zanqengu livuza usikhothelo beluzinkomo zane ukuthi uphumulonale ade phuma wesebenza egoli abesala la ephakathi ikhapha zankosikazi wakhe idlozi libonisa ngamasomo ungazona umthungu nonkosikazi umthungu nomlinga kanti ithonga lenza ngamasomo lawubula luzo lithi uzosiza ngalo lokusa ngoba thina sinakwe sabe zababulalo osibani bathi sababulalo osibani bathi lo mzukulwana uthi uza kuvuza umzayisi ngokuthi useyiNazaretha awuthi siqothe konke lokho khona asibanga amaNazaretha noma sizoba amaNazaretha ukuthi sizomuka phambi kwaShembe kodwa lesizele uzothetha amacala inganisisho njalo thina sihlawule siyakholwa asike sinisigawu shemba simisile kwamanje sikhona nasi sizawasimisiye sokuthetha amacala hayi kodwa zomajiya lofunana kodwa zomajiya majiya ukukhupha bakubo uzokuhlanyela kule phezwakho nasi sigawu uNkulunkulu asimisile kufuneka ngisho amakhosi wayengeke uNkulunkulu amemeza athi oyabizwa Nkosi Solomoni mdala elusu wayewabizela amakhosi wayewabiza ngophele kwena izinhloko Shemba ethunywe kuwo siyathandaza siyabubula namanje lokho evele njalo ezasendlini kuwo sicela uNkulunkulu adambise uthuli lophakeme endlekulu ilothe uze kuphume laba abangamakhosana asendlekulu abafanele esibaziyo ukuthi baphethile njengayo inkosi yesizwe ingonyama yesizwe lesizulu umthobelo uthuli lonke bese besukuma beza ngoba lo mpula wakhe labona uNkulunkulu mayeza phela uze emakhosini lento kade ikhulumeka la inkosi langa zithi ingwequza litake yakhuluma inkosi langa lithi inkosi langa uShawa ufana noDavide kwakuyi ingilosi enkulu uDavide wayingilosi enkulu wayithule endlini kaJakobe ukuthi ayoqoqa isizwe kaJakobe ngesothi asiqoqe ngesothi ingakho uthi uDavide wayebathatha abantu abamambuka ababophele ngamatshe abahlakazi lithatha into libophele emlenzeni nasemqaleni lithi kubekeli adonseka nophuko ngoba wakwenzela ukuthi angaphinda bekhona umuntu oyimbuko emthethweni womngcwele lesiko labafana bakaJakobe uthi kwakuyizingilosi enkulu usho inkosi langa uDavide uthi la kule ndlu empisholo ingilosi enkulu kwakuShawa
wayethunyelwa ukuthi angaqoqa isizwe sibisholo ngeqwa ngejozi ngenhlehla ingakho wayebukhali kanje ngenhlehla asithi isona esenza ngoba wayethunyiwe ukuthi aqoqe indlu emnyama ukuze athi uma efika ushembe afike isizwe sibumbele namhlanje isizwe sihlakahla umajiya wangala enyakatho wenza isiko lingafani nomajiya ngala eMpumalanga ushembe uzama ukusiqoqa manje asibuyisele esikweni lonke manje ushembe ungaliphuza utshwala athi amaNazaretha hayi isiko lakithi ngelelo siphambene phakathi ebone njengoba kungasenzelwa ameni manje alodlala ngesikhathi lokuvuna iy'ngane phela amen ulfupho amen ngoba yina manje okhokho bethu omancitshana yonke le nto ziyekutshwala cha kaze kube yisiko intembi kanje yalosiko ngaba yisiko njani ngazi utshwala ingozi yokuqala njengakhuluma ngayo utshwala kuyingozi ngale ndlela babulala imizi yamadoda ukuze imizi ingasahlambuluka amathonga ayehlambuluka aphuma abalenge ngoba bafuna kuphuze utshwala umfowabo uphuze umfowabo adakwe bese kuthiwa awushayise nango masibani ukhenze ngoba khona nje ukhenze abantu besimama kuthiwa waphuza utshwala utshwala uma sokudlile uthatha ingqondo yakho uyitshwe kuyo ingqondo yakho aphuma umfowabo oshonele uyabuya ingane sezihambile nendawo uba umncane ugcine phelezela wagogo sabona nodinganisha nindaba sebedawo utshwala aphuma umfowabo othatha ijozi angene shayika angene ngicapha umfowabo alifake ngapha aliphisele ngapha liphumela athi yawena uthatha unkosikazi wami wena babedawo utshwala ungathi utshwala buhlula indoda behlela kwenye indawo umuntu wesimamele uma esedawo utshwala ngokunjani ushona nje isile lapho nawe sifuthi ukudlulisa uma sebeqala abantu uzothela amacala ekhaya emphefumulo ababopha ukhalo labo ungezi ngobuso ubone ngathi kumnandi uthanda kumnandi hayi imbuzi zikhona ekhaya akubalulekile kwey'mbuzi iy'mbuzi zilula abantu bayayitshontsha iy'mbuzi bese bedayisela abantu zilula iy'ntshontshe into ebalulekile inhliziyo yakho emnene nekhalipile futhi ufuneka ujuluke uma uzothetha icala lapha khona uzokwazi ukuthi uma sewutshelile uyimukele uma waqala ukuthi uzothetha amacala kulo muzi kaNkulunkulu azi ukuthi ekugcineni umndeni uma sewuzolanda awusafuni utshwala emzini wakho awusafuni sengabantu phela basezulwini ingazobadiliza umthwalo ngethixo zasemhlabeni sebezokhonza uvele ngabo utshwala busafunakala emzini wakho ungathi ngo-last minute sike sihlale lapha nosimamane makuphuma abantu sihlala nodwa ngexokani sawuphuza itiye noma sangiphuzi sisawuphuza itiye la xokani sibenisi ubona usaphithwana ngotshwala uma nibuyenza ndifuna utshwala thina into esoyenza asikwazi ukubuyela uNkulunkulu umndeni uthi ucela ukuphuma manje lo mndeni uzonqaba ngoba sahlonzwa ngendlela abantu bezolanda umndeni abathi bakayimbiza ntolo umuzi abulala lawo yedwa umama yahamba nawo bakhuluma ithethe ekudala nathi bafana benkosi ningazi kothanda sebisana asangamnalezinga lezingane gcwele utshwala gcwele imbiza zotshwala umuzi wonke asiyila futhi asikwazi ukubana uNkulunkulu emzini wethu unjani uma befuna siye khona abakhipha utshwala wazi wakhokhoda khona umshumayela ngakhona ngoba babehamba nomshumayela waphethe wacela umshumayela oseduze ukuthi bakulike abafuna umshumayela ukhishwa utshwala kunganikezwa abantu mukhishwe emgwaqeni ufake ekudreni bese kukhuluma umshumayela ozohlambulula igceke sesesiphuma sotshela futhi uma sehlambululile so baphuma ngowaniseni kusahleli ndindi bathi sifuna utshwala emzini wethu sengabantu basezulwini wayibona inkosi ungayibalike le nto wele emuva nazimbuzi zakho nkosi utshwala isiko ungamsasifaka futhi ungezi la ukuthi uze bengizokwenza into yakashembe cha into yakini mina phela wangithi aphela kuzimbu zotshwala bakwenza abahle basezulwini nani nebhathile ngomhlobo banizimbu zotshwala izothetha amaqala emndeni uyayibona yonke le mikhuba oyibona yenzeka abantu bevukelwa yithixo benza imikhuba usuka lapho abantu sebethwethiwe inganikukusho leyo kuthiwa ijiki lijika imikondo yamadoda lijika imikondo yamakhosikazi
enzokungalungile ungabe sawazeka nje iqilo umuntu athi mayesehle lento yakhe abuzana umaphambi kwesibonga sesibaya athi lapha phambi kwesibaya uthi uyambuza ukuthi uqinisa isibaya umsholikwa ogqolithuka notshwala baphuma omakoti la ajikele emva kwendla phamisi isaka alishaya phezu kodonga angqono uba usedaliyeta awuqinisa amasifani baba awuqinisa umusa baba engcolisa umuzi sekudliwe phela ijili bajile umoya imkhuba njalo uma-ke sengizoqala ukuthetha amacala njalo ningezi la umnewethu lo angazi umnewethu obebuza ukuthi bayilethile imbuzi yokuqala imbuzi yokuqala ushemba akhuluma ngayo asisakhuluma ngamazinyane manje sesikhuluma ngey'mbuzi ey'qinile esezidla amaqabunga notshani ezingasenalo ubisi emathumbi lawo eseyigijima uthe unkulunkulu noma abantu sebesibuzo zalo sesiyazana masazana nje esokuqala esokuthuma ushembe imbuzo yokuqala yokuthuma ushembe ushembe sibuthele izulwane ngey'zulwane emathungeni kusukela kwabasendulo kwehle njalo ukuze kufikele izulwane ey'phuma okhokho bethu ukuze kufikele lezi ey'phuma yithi ufike lapho esibazalayo asebabhula ubamuthe bonke inkosi okuthelekaleni ubathula imithwalo nethixo ubageze bahlambulule inkosi wafakele umuzi wakho inkomo yokuqala mayibonkosi eyesibili inkosi siphuma phakathi kwesitwi sabantu ababekhohlakele betupha imbungu inkosi benza otilezwe nemkhumvu neyilwane betwebula bethatha izangoma neyinyanga na yonke imikhuba khona abantu abazakhohlwa bathi umngolo mnyango wakithi akazi ukubabili ithixo lenza kuba lendodeni zayiletha emhlabeni akazi kube yinto yomndeni leyo zicela unkulunkulu asihlambulele abantu abanjalo ababenza yonke imikhuba yasesongweni esithathu inkosi yamakhosi iy'ngane zaphukuma wagama ngazo ezizathatha zafakela emsebenzini zenza umnotha ukuthi uzobhekisa ngazo umkhumiso wenkomo ney'mbuzi waningabani utho nje ungangizothatha umbuko ngane nje ukwenza umbhekisa wey'mbuzi zizana impela iy'mbuzi beningi ney'nkomo kanti uthole ngengane le ngane maseyikhulile yalibopha iy'file egcekeni ithatha inkosi ethala ikhulu ibe yisalukwazi zasemandulo ibe yikhetha lasemandulo lihezo wesiboni ngoba khona kuthumela kwelako bathi azenze umkhumiso wenkomo ney'mbuzi ezinye kwenziwe ngazo abathakathwe ngazo kosi sisebenzisa ingane inkosi uyiphethe uyidlale kabusha uyigeze uyihlambulule shemwe uzenza abantu mayibonkosi esinye bona labo bantwana nkosi abenziwa leyo mkhuba sicela nkosi ukuthi babelethiswe ngokusemthethweni suka basendulo babelethiswe ngokusemthethweni ngoba bazange baze babelethiswe befike emhlabeni azange bafike emhlabeni abafunwanga imbuzi ababelethisi esihlanu imbuzi nkosi yamakhosi sibacela intethela bona emndenini ibonke labantu khuluma ngabo abenza imkhuba bona emndenini babulala abakwabo befundela amakhosazi babulala nakwabo befundela bona esendlini wabanga kulolaba kwenziwa yonke sicela sibacela intethela nkosi abona emndenini abona ezweni abona amakhosi abona emndeni ngabo angazi ngoba sekukhona amacala amanye asindayo ekuthiwa khona umndeni engakwazi ukumela abantu bomndeni ushembayebo leyazenzakalisa abantu abayivula khona kuthiwa bakwazi ukumela abantu bomndeni bakushulu ngoba bagezeka baya emndenini bayazula umoya wazulu ubona mphephethu umoya kanje mhlawumbe iyenzala imoya nayo ihlangane phezulu emkhathini igcilisa iy'vunguvungu isiphephetha yonke into ile moya yokubanza abadlulile phela ethuneni abadlulile ethuneni abanawo umsindi emhlabeni ngoba bahleli nombhenqanga balawula umbhenqanga abanayo impi mayibonga inkosi yonke imikhuba esethuleni inzima kababi inzima sabe senziwa isayikhehla labasibisi ikhuluma phezu komntwana omuhle udadewethu bathi akayidlile ngane ngendlela muhle ngayo ngendlela muhle ngayo kanti umuntu uhamba nenkunzi malanga esakwazi esiwumthakathi esabulala umyeni sabulala indoda
bathola abafana ababili manje bathole abantu abafana ababili ngokuthi umthakathi wabenza baqabana wafundisa omncane kathakathi omdala manje emfundisile wabulala nomdala wamphalela esihlahleni bathi bonise esihlahleni kanti bathi ugesi lesixhobo sagesi sekukhuluma ikhethe nguyise wakhe lithi lodote kade ekhuluma lawo abafana basephalamende kwakuyikhe nkosi ukuthi ngonkosana lodote kade ekhuluma ndodakazi yami siboshe isibili thina sasizinyawo sasizinyawo sizamo yena ukuba thatha umthakathi ofake ekhona zethu saboshwa kakhulu uthi lo wabulala unkosikazi wendoda wathatha indoda zala abafana ababili abawumkhulu phezu kwalena waphinde futhi wafundisa ukubulala egcineni wazobulala omunye uthi akasazi uzokwenza njani manje ngoba le ngane bezibulala zizakuyena akekho kuthina samxoshe ndini ngoba lakuhlele esikhokweni izulu lethu umndeni mawuhlele esihlampokweni kube izulu lalo mndeni wakini isihlampoko ahlale ikhokho owena-24 ahlala aqhoshe lapho khona esikhokweni makukhuluma okozingela oqamnafezela kuye kulikwena esikhokweni izulu layo esihlampokweni emgedeni uthi simxoshile uthi uhambe ntanda akanandawo ungakho kwazi waqhamuka lethi umndawo abantu bayithandayo abantu bakosakunomndawo kanti hlisa kwazi esingenandawo esekhasenyuko asifune umndenini asisalile ikhekhe lafele kwenu lafele jolini aliwakhanga umuzi liyandida kwathiwa besigcine sekuthiwa nangu umndindi uphezu wakho wokukhatha bakudumisisa bakudlisa amagobongo bakudlisa yonke into kanti ishiyike imbambo yafele kwenu masudla amagobongo leyo mbambo ukuthi selithethiwe insala kodwa ikhekhe liqhwakele egazini lakho yakulenzeni lutho fanele lithethe icala selilethele kuye selemndenini lishonezele ushembe la ekhaya kulo uzothetha amacala lawo abathethelelwe phela ngoba bangathethelelwe bazoba umfazi bese behlupha emkhabeni mayibona inkosi nalo mthatha abathethelelwe aphezwa kumusele mndenini umndeni umgwele isibosho umuntu obulala abantu abajele mase abajele bayafa abantu nomoya yabuza bayafa uma basekho ubulala nakhona-ke lapha egcekeni abathakathi abazokuphela uma sizolowo sithi baba nawe omkhulu nasi isithere babize bonke ukuthi ungababize abathakathi vele umthakathi akafunda sokuzishonalimzana namungeshisi namungeshisi uyahamba ushonawo umthakathi uyasalela kodwa njengobuza into eyodwa ukuthi uma kubakhona abathakathi umfuna abathakathi ukhokho uyathakathi ungangambizi lokho sophuma kwesibusisi abalandi lokho kaphucwe lesithixo asiyezwa indoda embi umoya omubi wangena-ke aphucwe sona njengoba abaphuca abantu abathula intwala abageze abesethatha kuselembili abesegwetshwa epanishwa alunge uyogwetshwa ozalunga ozaphenduka fulu kulunge ehlele emndenini uzolunga kanjani ehlele emgwaqeni afingane exoshile ehlele ekhaya akabuthi silunga ehlele emgwaqeni othi uphuma nje bengena ngewindi bivula isiqonga zeyibala idayisa ihlaphu ney'mbuzi lapho ekhaya ngoba phela uyidedele ukuthi ayihambe uyohlangana nezinye iy'gebengu zabuye zayifundisa intombi oyikoshile ekhaya ibizati ibuyele ingane yesibili ukoshile ukuthi kade izale ingane zayibuyele nesibili nethathu akuzena avule kuvu ngathi ayimaaekadabuze ayibuye ingane zami lezi engabuye abuza ukuthi inkosi kabale icala etholele umntwana ingangimthandazo yakho lentuka mhlawumbe lashwayo masinda mina nangoma mhlazane walashale sakwazi esaphuma ekhaya sithi sosebenza njani sabuye saqoma ofishini sazala ingane sayichitha ingane sabubuya nayo safa saqonjwa ezulwini okuningi siyabuya manje nami ngifuna umuntu ezoqala kodwa bese sihlala phezu kwalengane siyenziwe lolimi ingane qeda nje e-university ingane zemkhulu ingane nanku umuntu njengokusibophile ngawo asizothetha lawo macala njalo zazi nawe ukuthi kungenzeka ukuthi kwenu zikhona iy'nto mawuthola ithuba-ke bacelele uthandaza kukodwa
ukhona phakathi kwaleyo muzi ushembu uyabafuna abacinga bathole bonke abesebadiliza leyo mthwala abageze mayibonkosi izamuva imbuzi uthetha umbuzo phakathi kwaleso siju esinjalo sokusebenza ngisasingale motion oluzokungekho ngeke ekhaya uyitofeni uyobukela igezi uyobukela ibhola babukule kodwa ubhekele ngani ifike ekhaya empumula azange izihlale ngiyisebenza futhi azange ngenze ukuthi kanti njengokubalisa la kutovala mina thina bese singasekho thina lapho ukuhliza ayisekho la ingani ihliza lapho phela ihliza isebenzisa abahleli kuyihliza ihliza yona abayiveza kuNkulunkulu ukuthi thina nkosi uNkulunkulu lapho ubishule ihliza ndawo bathi ihliza wona ingani isabalisa ngumthezonke ukuthi lo muntu akaphethe umfana asaphethe ukemfuza ankemfuzi ngama mina ukulelela mina nawe mayonkosi ulisulisilo uthanda ushembe ulalela izwi kaShembe ulalela abazali bakho ithi inkosi inyanga yezulu ukudla kwemndeni yenu ukuthi bezwe izwi kaShembe badlala nabadla ukudla losidlala ukudla kwabo izwi kaShembe ithanda izwi kaShembe lona-ke liyakhulunywa lapha ekhaya mayibonkosi liyikhambi lokulapha bona ukuze lilaphele thina nganene wethuna siyacela-ke kumveli mango ingcwele onazo izwi ukuthi akasifikelele kubona amacala kunganingi kakhulu futhi siyacela uShembe abafundise iqiniso lesibili abalahla amanga nenkohliso futhi bayele ukuqonda ukuthi umuntu athi ezazi kahle ukuthi ubaba wakho uyangizala kodwa ezangalutho uma bese baqala bese lamhlabele imbuzi nenkomo umbisele futhi isigelezo sazothi umuntu omalungu mhlawumbe kanjani isigelezo njalo ubaba mayise ngeqiniso akafuna iqiniso intana ngona hamba uhlangana nabafowethu ungele ezalweni namba nokugezela umuzwa wonke olume nokugezela mhlawumbe lihlawule bese bekukhokhela ngokunyoko wahlulela zahlangana negoli sashiyana kanjalo kube wamuntu oloyi mina ngifuna wena ukhuluma iqiniso okuyisho Mama ngoba wakho thina ngicela ugeze wazathi ukuthi uyisho benza abantu omalungu bahambe omalungu lokho kabona nina basethini zokuphela ubaba uthi ucela ngigeze khale phezulu ulinde bona bakuphezulu bawuphendula kanjani nawo uhlelo emdaleni ungazocela abantu vele nabo hlele esikhongweni hlele nje wena angathi ubehlele nje ukuthi wena uzocela baba uzocela ukuthi ungivumele ukuthi bhanango sana ehlele nje naye angachawo ukudla kwasenjela athi lokubhedlela ukhuluma nabo ukuthiwa mina ngezindlela ngizama ukuchaza ukuthi iba nesibili uma uzazi ukuthi ubhedle wonke kolume boba benza ngalutho yini makuba bahambe ohlangana nomalungu bakho nihlanganise inkomo izothetha amacala nawo umfuna kaShembe unyazi ulinde mina nawe izothetha icala komalungu ngenze indlela eqinithola uma libe lihle ngoba uzalele komalungu ukhuluma wakho uphethwe yidlozi elifulayo naye enamacala ingakho ngabanga nayo inhlanhla ukuthi aphelele kini mayibonkosi angitheni ukuthi sifana manje sifana manje abanje nokuwena ufana lwasindisi hayi ngoba ngiyantanda lezikole zobe mfundisi ingane zisheshe uwathi sekudle kwabazolepho masekudle sokuzenja masekudle haya zamane sidile zithi masekudle naba baqalanga usidukisa babona basela nje basela ngekelezi ukudukisa batshela aba-5 batshela aba-5 banaba ukuduka saduka kakhulu nazi masifuna ukuyisa akhulunywa kutshela ababili nawe utshela ababili ungakhathali ukuthi sizohamba emhlabeni tshela lezinga linabezo-5 zizotshela izizukulwane eziyikhulu nezizukulwane lokufika ngalezo thina abancoma ukuthi umbona moya bomsebenzi ovile emhlabeni ngokutshala nyambewu yabona manje sesafikeka manje yonke into isiyabuyela endleleni ngoba wena baba umongo wayo wabusela uweduka kwethu esakudukayo ungathi masekudle kwenzisowabaadisikazi athi hawu nanendawo ukuthi masenjana yikhuluka nje lapha ezongomabetheikesabhila ukulela umuza ayezulu lomndeni lomuntu bamncolo bathi abavele ungile uyimvo akayezulu lomndeni akunabe yimvo okuzithi umuzi oyisho mkhulu kodwa futhi akwazi ukushaya umthetho phezulu ngani wazama umlomo lwini ukuthi avume zozoma
sokuzonda ngani batho omalululayo bavuka bakhahlele awazi ukuthi ungaba street ushawa umthetho noma zangu unyathele umthetho wena unyathela umthetho nowathatha ingane yomuntu wayenza umfazi ngokwemthetho umuntu umthetho uzoshayela endaweni la ushembe la ekhaya uzokuthi abantu eqinisweni ukuthi size sibuye siqonde size sibe nwaba umbe nangahlale nathi uthokoze inyanya uthokoze ingilosi abantu babenwaba musu ukhala ukuthi sengingaka uzobesana ngani cha uzolunga phela ingane musu ushiya nohlizile zama uma wena usuhlizile bese uyakulungisa la umkhono uqale khona uhleke emuva kancane ufike isikhathi ugoduka uzoqhubeka ingane ehlekele emuva eqinisweni mayibongosi ngicela ukungala elikhethelelo ey'nhlizweni zabantu abaphazamisekile sicela ukubuyisela umsebenzi kaNkulunkulu ngesabelelo sempulo namashumi amabili nambili 122 ngizocela umshumayelo nezwi onezwi emkhahlukile njengenami bese sicela yanguye nansiya efaka amazinyo endlu iyona ezosicelela isibusiso uNkulunkulu 122 isabelelo inkosi kusibuka wangcwele Oh,